Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achhiar tu silen sang puya Mizoram Legislative Assembly budget session chu vein khan tiam chin amlovin ti top ani Myanmar nena inkal pona pui berzo khothara coronavirus velo te enfian hmuna tun thlengin shikai nerin hlel mu chwa nom lo sarkar lai pui chon rampon atanga thlona lo thloklu da chuang khol jin zong te coronavirus an kailo enfi effect turin a rel United States as Nashville Central Tennessee de thlipuin nimena anoi wangin mi somni panga anthi Mizoram Legislative Assembly budget session chu ven khan tiam chin amlovin ti top ani speaker pularin le na sailo kai shuai sesona hian house sunga zona pali chan man ania officer resolution pakhat pomania dan omsa ti danglam na tur bill pathum le dan thar sema tur bill pakhat voin hian pass ani Vena officer resolution home minister pula cham lena pudlu hi parliament in patni in ramdan pui siam that voiza samni parona tur ano pass to constitution 126 amendment bill 2019 Mizoram han verem tin ania he bill mangen schedule ka setana lok sabha le state legislative assembly asit house na dan thaliam tani samni panga top to kum som danga tana poselena tur dan siam ani don ani Tuntum Assembly budget session a hian house chunga chan tur zona start question zali samthum pakwa aluta zali samni pakha chu house a chan turin pomani a sompore chu hnolani session chung hian zona samli puruk chan manani a chan man lo za samli panga oma chana don lo sompali oma GAD in zona pathum commerce and industry in patni planning pakhat revenue pathum tourism pakhat agriculture and sports department patni veve an chang lo ani Sesona hian house dokana lekha poimo som bathum pharania bill paroklut te pass fek ani Myanmar nen enkalpona pui berzo khothara coronavirus velo te enfiana hmona tun thlengin hrikai niarin hlal mu chu anna omlo zo khothar hi wen khan champa district chief medical officer Dr. Aral Ompuyele IDSP medical officer Dr. Samuel Aldin tharaten to in helai hmona thoktu te hmalak dan nen fia zo khothara kal telve champa kan correspondent Lalhupen CMO hena tanga thodon danin coronavirus hi Myanmar atanga Mizoram lo luten anvenge velo ti enfiat na hikumin February ni le tangkhan Indo Myanmar Border Trade Center zoko thara hian health department thokten enfiat na thoktrana ramri shula khojin na zong kalha turni lo le ramri kan naran te chu enfiat lovin Myanmar ram chung mun na zog le China le Singapore atang local te chu apo bang omlova lo enfiat turin health worker pathum tialui kam police check post kianga duty tirani a ni tin mi khotlan hun zingdar ko tanga gate khar hun tlaidar nga thleng an duty thina tun thlengin kholzin zathum samni pasiri enfiat onia an khuwa siglo thermal screening mangin zokathar police station a police tenen tangklangin an lo endik thina tun thlengin coronavirus vein yerin hel an omlo hen an hri vein yerin hel an omani chuan anti-centers turalak sakin mun puizo ka thonani anga chuting mi ta da thana tur champhai district hospital isolation ward a mi panga omthene tur siam felani to ani heti la hian coronavirus leng mek laka khozol district mi puite anu himjok thenan le hashikai analo ompala rangjok le felfai zoka chet lak ani thenan khozol district hom chunga cheng coronavirus len naram pon le ram chunga jinte chu khozol district hospital in report vectorin khozol district task force on coronavirus outbreak chuan angen sarkar lai puin no pong kumruk noilam ten chotha ane thenan a chotha china tur huan nutrition garden akal pui meka lunglei district RD block pali lunglei na thial bung munne lungsena te nutrition garden siamani a no pangkum ruk noilam noi khat singa sangthum velin chotha pai thai ane thenan annu le pa te thai chin tirani hemi chung chang hi soin women and child development social welfare department lunglei district program officer pidu veli chuan chotha pai thai an chin tir te hi an tamle bin ani beratia thai chiman tur emo thai chi emo pek ania wan nein an huana an chinga huan nelo chuan pota te chingin nula ching te po an ommatia hero manen tumber chu to tha e tura injir tirani a tual sunga thai thar chu nge hian chu tha apaya no pangin an tram tui hang anin ringot te po an taksai na mamu a chu tiang pek injir tin chu manani atia nutrition garden program hi ni kum jun thavel khan district DC kai shoin honani a atlang pui thuin mi zo kho chuan no pangnu le paten anti thadeu ni in asoi Kumin chapchar kut man nana sarkar in district sang te man tur suma semdan chu rol khai lo lutuk ne soin district sang thalai pol de chuan mak anti thule hria thiam har anti thuan soi hemi chung chang hen vein khan lungle thalai pol champhai thalai pol youth for scholarship Mamet district thalai pol le sership thalai pol de chuan thu chu introm siamin
aizawl chap char kut man atan cheng noi somru pangaru manin ilain district dang som te ta na sumrom han bel khom ero chu cheng noi som thum pani ani thunga district som te ta na sumrom han bel khomin aizawl bik ta na sumrom han chan ve po azad lo chu district dang te da niam ani zia tarlana nia ngain alungoi thak lo anti thun soi district sang thalai pole chon aizawl chu mizoram khopo ani angin kut mang tu mishing po district dang ai chon an thanem jok thina namtangin chapchar kut anon chimna hmun ani thina wangin aizawl ta na sumrom han chu district dang te ai tam tura an ngai thu an soirwalin sumrom han ain thawlu tuk chu aizawl chau ngai poimo na aizawl nelo mizoram hun dang ngai thana ngeya an hriat thuan soya mizo te kut ro puiber chapchar kut man ata na district sang ta na sumrom han dan chu sarkarin an non ne se an du thu an the chuan an soi ani Kovel pumhu apa meiche tek choi kana ni International Women's Day polin All India Radio News Service Division chuan hapta khachung otur campaign bot saya AIR Aizawl Regional News Unit point hemi pol hen meiche te mason na le an thlen chin sang te atlur bing dona meichia a hlotin chuan mi zongzongin a hlokna an tel don ti ania in chung khur pelama zirna te in fiamna le science lam thlengin meiche ten man shwain setol hea mizo chul chok zinga ngei po meichunga sanam tak tak an oma Major Rebecca Lazarevich Chok Indian Army atanga cholta chukan correspondent na koma pi Rebecca hi Mars nire sangni pathum khan commission ani a Indian Army hen kum som pali thonu in kum sangni som pasiri khan Indian Army chu thosana Indian Army hang ai san le a tho chak zong tak ni na soya sipai inrel bol dan chu fel file zomati awangin azam veta ti soini lekha zir so vele sipai alu dan tur chongai to a mizo me chezinga ama saber turani ti ain shena chuan tumruna apena sazola Indian Army uniform ha ka an na zom tak tho chu athak le tak zat thu soi ani me sadang te po Indian Army lu turin adu AMMT asoi bok ke hi ama saber kania kanua hian pathum anron lut vele a chhar tham lekhi kan oma chuta chon pathumi kan han chuak vele to a pakhat chia hi tuna hian changlai a omme kani tuna pheichuan nei chetan pheichuan a thale zwal em a tunma chuan permanent commission hi AEC education branch army education branch le judicial branch a chu hianin anlo pathina amaro chu tuna chuan supreme court in thu alo chhuat tak angkhanin services zonga meichia zong po permanent commission pe kani to don ani ti an haron puang chuak ta chu wangin he na hi rin tlak le hazom le dik le felfai du tan chuan tan lak so ron lu chi takania kan mizo meichia te tan phei chuan Sarkar la pui Ministry of Textiles nuaya Development Commissioner for Handloom New Delhi le Mizoram Apex Handloom and Cooperative Society Limited mako tangko bot sa ni thum chung otur Champhai Special Handloom Expo sangni somni chu vein khan Champhai Karot Community Hall a honani Champhai Special Handloom Expo hian stall somni panga siamani a handloom stall te hian Mizoram hun sang atanga ponta thiam te kutsuak in chenale namthum sang te tarlan ani ang chanchin thari All India Radio Aizawl tanga puan ani Sarkar lai pui chuan rampon atanga thlona lo thlok lu ta chuang khwal jin zong te coronavirus an kaile kalu en fi effect torin a rel hei baka hian Delhi Sarkar chun ana hrikai te khungshan tur thatok tak Sarkar dam do in tina bo sei turin ti bok voina chanchum bimi te komna Union Health Minister Dr Harshvardhan chuan ram chunga novel coronavirus kai mi somni peret an hu chho to thu soin an jinga somprukhi Italy mi le Indian driver pakhat an nia hei baka hian Delhi a pakhat Agra paruk Telangana pakhat le Kerala pathum an nia hek jinga tang hian Kerala mi pathum da chu dam do in atangin chu atiran to atibok heti lai hian Italy a chuan novel coronavirus awanga thisa chumi somseri pakuan tling to a mi sangni zanga chungin an kai to a Europe ramzinga kai tamna ber an to bok Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 thrileng awangin Holy Milan tel atumpo athul thua soya mithiam ten COVID-19 thrileng titlem tura mi pui in mukhom titlem tura an ngen na chu azom tu thu Twitter kal thangin soi ani United States and Nashville Central Tennessee te thlipuin nimina anwai wangin mi somni pangan thia midang engmaza tin hleman tuar thina thlenna hmun te hi country pali Davidson Putnam Benton ne Wilson ate ni a President Donald Trump chuan sian thlenna hmun te hi tun ka to pa tlo tum thu asoi chanchin thar chher ti topna na tlang pui Mizoram Legislative Assembly budget sonjo vein khan tiamchin amlovin ti top ani Myanmar ne in kalpona pui berzo khothara coronavirus vele te enfena hmuna tun thlangin shrika nyerin hel mu chu anna omlo sarkar la puchan rampona tanga thlona lo thlok lu ta chuang khwal jin zong te coronavirus an kaile kalu en fe vectorin a rel
United States and Nashville Central Tennessee te thlipuin nimina anoi wangin mi somni panga an thi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani